Tabi. Tinanay ko sa... Hey guys, this is CJ Estrada and welcome to my channel. Today is a travel vlog and we are here at Bacalla Woods at San Fernando, Cebu. This place is so amazing. This is just a place where I can relax. There's a beautiful view here of the mountain and then there's a swing there. There's a swing right there. So probably we can try it out later. So, yep. Good vlog ko dire. Sorry, sir. Madungog ko. Gina na kung tingog man. So how did we get here? From Cebu City, we went to South Bus Terminal to ride a bus going to San Fernando for only 34 pesos. We rode a non-aircon bus, so that's got a bit cheaper than the air-conditioned one. So then you get to drop off to the next street from Pitalo Church, then get a motorcycle going to Bacalla. In Bacalla Woods Campsite, you can swing, you can jump, and you can jam. So here at Bacalla Woods, if you're scared of, sleeping in hammocks because you might fall, of course you can set up your tents here around, but it's kind of inclined. So just gonna find some spot to pitch your tents. So we're just gonna set up our tents real quick and okay, so mana may og pitch og tent and then dara ang tent ka social ni Mr. Kevin. So like and subscribe. Okay, kasakit sa bato eh. Ha! 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 Okay. Like and subscribe. Yeah! Ayaw na naluroy, imagination na nini. Imagine, lagi na tungod sa imagination ako. Ako na murag na. Sige na, okay na. No! Ano? Ano kita jadi magubal? Kasi video. Uy, nakaluan po siya. Okay, hindi mo ganyan. Uy, lainon mo, bibibo. Wala tayo pag Instagram o maano. Uy, katong iyang giingon ba? Nga, what if imuha ng torno niya, maputol siya. Uy, naon sa makababa. Uy, my God. Uy, nakabantay mo, may kiwa ko niling ko. Uy, naon ko. Uy, nakalbaan siya ko. Dili, mang good kay may ganing kay akong tiin ba? Nakatikang pa dira. Shit! Naputol na kuhan. Unsa siya nabugtog ito? Nabugto dyan. Nabugtog dyan. Si Lori nakaguba sa... So videoan gid na ko batay ito siya. Nabugtog ito. Nabugtog ito guys. Nakulbaan Feeling ko. mo, Lord. Ha? Kasi na-feeling mo. Dili, ulo ulong. Like, blessed pa dyan siguro ko. I thank you, Lord. Maayo taloy, gagawin ko. Paayo ngawan. Jep! Jep! Kaguba. Iguba din ako. Nabugtog. Nakuha na. Di, nahilos ba ang buwan? Kanang torno na kanina ko kay para sa vlog niya sa ano niya paglingkod na ko niya padong na nakatik-ana pa man konten niya padong nabuhian natangtang tangtang yan tangtang Nakadyan na. basta siya lang ni buhay ni mo Las na dis! Las! Para wala lagi sa kayo. Hasta do yan, Lord. Ibiaraw niya, Lord. Grabe, tanan yung mga ni Lord. Ibubuhay ka niya. Ay, Ed, ang tanan ko na matouch na ko, Ed, kay Mubia. Uy, kasi kikong mo na naglagan eh. Ewa na. Good for you. Pinaana pa si Jikoy kanina nga, Lord, what if ba? Nagsakay na to, nanimoon niya. Ano siya mabugto? Maujod. Uy, kanang papa ni Tama gid niya. Papa ni Jikoy, kating lang. Kay mo na yung gingon sa
Hoy nga na, dyan lagi tungo sa dagat. Nalangil pa. Kanina na tinama. Kanawa pa ko naulian sa kong kakulba ba. Price na magto. Tama kaya ko kuya, struggle kaya ko kuya. At least, wait na lang si Ed. Iman ako. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Lord. Bahog ko ka. Uy, dili. Ano, manitiyo na ito, manitiyo. A few moments later. Day 2. Boom. Good morning, guys. Nakita ko tutunlan. Nakita ko tutunlan from last night's socials. Kaya grabe kayo katawa kasi nagdula may overhaul attack na game. Try to visit other people here what happened because I escaped first. Okay. Pwede na mo patulan. We trekked to Bugho Falls for around 2 hours and we went through unpaved trails and paved roads. It was quite a surprise as we thought it would be a walk in the park. Struggle is real, but the view and the refreshing vibe of Bugho Falls makes everything worth it. And we're back here at Bacalla Woods from the Bugho Falls. And naman the shortcut the shortcut from the falls going back here na kuan pwede rami mag-ride og motorcycle. And then so we need to pack our things because we are going home. This ends my vlog. Don't forget to hit like and subscribe. Hit that notification below and see you in the next vlog. Share peace and love. Bye.